أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hayırlı günler, hayırlı turmuşlar nasip etsin Allah subhanahu teala. Urazalarımızı kabul edip her birimizge de tiyişli ecir sevaplarını nasip etsin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Men min lafzin illa ledeyhi rakibun atiddi." Yani hiçbir söz söyleyemezsiniz siz illa meğer onu Allah subhanahu teala'nın bir yazışıları yazıp koymayınca deyin. Nindigine ağzınızdan nindigine söz çıksa da, nindigine nerse çıksa da, bütünüsü de Allah subhanahu teala şu ciberilgen ilçileri tarafından yazılıp bara. Yani kiramun katibin diyoruz biz onu. İki yakta Allah subhanahu teala'nın iki feriştesi her bir söylegen sözünü, her bir şu aytken çıkan ağzından çıkan her bir harfine kadar bütünüsünü yazıp baralar. Hem ondan başka senin de elbette yaşayalmıyorsun. Peygamberimiz Aleyhisselam bu meselede ayta tilinin afetleri bir kuvvetli, tilinin afetleri var. Tiligizini saklayabiliriz. Bir adam balasının tili tügel bulmuş yatırıp, dürüst bulmuş yatırıp, onun gameli dürüst bulmazdı. Yani bütün bela adam balasının tilinden. Eğer de tilin dürüst bulsa, o vakitte kalbi dürüst buladı. Yani matur ettirip söyleytirgan bulsa, ikinci bir hadisinde eğer de kişinin sözleri, söylegen sözleri, dili hayırlı, şista bulsa, o vakitte kalbi dürüst bulan. Kalbi dürüst bulsa, imanı dürüst bulan. Yani sen bir türlü söz söyleyip de dilin şista bulmazsa, dilinde nerse elektrişol bulsa, elbette kalbine ol barıp uğraşmayın. Çünkü yani iman bilgisi de şulay yok bir. El-imanun ikrarun bil lisani ve tasdikun bil kalbi. Başta til bilen eytü iman. Ondan sonra şul yürekte tasdiklana. İmanun tasdikun bil kalbi ve ikrarun bil lisani tügel. Başta yürekte kaynap çıkıp ondan sonra til bilen eytü tügel iman. Başta til bilen eytesin. Ondan sonra şunu tasdikli, kalp tasdikli. Şu şey iman bulan. Yoksa başka şey bulmaz. Şuna göre Allah subhanahu teala da ana ma min lafzin. Kişinin şu bir sözü de yoktu illa ledeyhi rakibun atid. Ağzından bir söz de çıkmaz illa meğer şunduk yazılıp bara. Tilinni yaxşı ettirip, tüp tügel ettirip, tügel bulgan sözler söyleysin ise kalbine girer. Boş söz söyledin ise, sögündün ise, tabakat söz, onun afetleri var, gaybet, küfür söz, sögünü sözü, yalgan söylev, yaki indi bulmağanını buldu deyip söylev, yalgan şahitlik getiriv, yaki kişiye aşılı bulup söylenu, yaki başkası senin kalbini başka yakka tabi, qaralta. Peygamberimiz Aleyhisselam başka bir bizge matur ettirip anlata, her bir şuşunun işi, söz bir günah, bir tap gibi, karandaş bilen işi bir türtküler yasaptırabız kağızda. Mana kalbinde şuşunday türtküler bilen, avtaroşki bilen, qara bilen şulay türtküler yasala, nişi ul zuraya, bütün şuşu qapqara bulgan pişiraqlıq türtküleri, noktaları senin bütün kalbini qaplay, taşqa əvrilə, kibib qala, qatıb qala, hem kalbine iman kirmeye şeygandan soň. Kalbinin imanını kabul etmeyin. Kalbin dürüst bulalmayın. Çünkü sözün dürüst bulmazsa. Diligizini saklağız deyin. Eğer de indi sen bir hakiki bir kişi bulurga dilesen deyin. Enes ibn Malik'a ayta Peygamberimiz Aleyhisselam. Eğer sen hakiki bir mümin Müslüman bulurga dilesen, eğer de umuşqa erişirge dilesen, her vakitte de sözün dürüst bulsun. Lakin sözün dürüst bulsun diyen söz, yani o vakitte sen eğer de bir kişiye düzeltem deyip, bizde Tatar halkında bir matur söz var. Qaş düzeltem deyip göz çıqara görmediler. Yani kişiye Peygamber Aleyhisselam tağın bir hadisi de var. Andiye de mesela doğru bulsa da, dürüst bulsa da kay bir vakitte tilingni tişle bırak kal. Bütünüsün gelip güsek bilen mangayına sokkan gibi gitme. Ola yaramaz.
Ләкин инде төзәтә алганда ялган сөйләмә, дөресен сөйлә. Кешегә ничектер төзәтергә күрсәтеп, юлны күрсәтеп калдыр. Иң хәерле сүз Пәйгамбәрбез саллаллаһу безгә нәрсә ди? Иң хәерле сүз ул да булса Коръән уку. Коръән уку. Ягъни зикрдән башка Коръән уку яки тәһлилләр әйтү, тәсбихләр әйтүдән башка телегезне артык сүз белән мәшгуль итмәгез ди. Аннан кала сүз, ягъни хәерле сүзләр килә кешегә, үзенә, җәмгыятькә, гаиләсенә файда китерә торган сүзләр сөйләү. Бәләүл инсани минәл лисан ди. Bütün бәләсе шушы теле аркасында. Ялгыш бер сүз әйтеп куя да, ялгыш кешегә бер каныгып куя да, ялгыш ничектер бер ялган сөйләп куя да, зарарга китер, үзенә зарар китерә. Ялган сөйләү мәсьәләсенә килгәндә, син бер ялган әйттең исә, ул вакытта икенче ялган белән син шушыны капларга тиеш буласың. Һәм шушыны каплар өчен ялган куллана башлыйсың. Өченче тапкыр ялганлавың синең инде гадәткә керә. Гадәтләнәсең шуңа. Ялганламыйча тора алмыйсың. Чөнки ялган шундый бер паразит, бер сүздер, бер нәрсә, микроб кебек. Ялган шушлай кешене үзгәртә. Сүгене дә шулай, күфер сүзе дә. Күферлек сөйләү. Күферлек сөйләү төрлечә булуы мөмкин. Мәсәлән, кешегә яла ягу, шулай ук инде кешегә каты бәрелү. Ләкин күфер сүзнең, күферлек дигән сүз, күфер, кафир дигән сүздән бит инде ул. Кешене кафирлыкка китерә торган дигән нәрсә, күфер сүз. Иң кабахәте шуның сүгенү. Иң кабахәте сүгенү. Әлбәттә, ул нәрсәгә китерә? Кешенең калбын бөтенләй үтерә ди. Ялган, гайбәт һәм күфер сүз кешенең калбын үтерә. Калбкә кара таплар җыелып, калб иманны кабул итмәс дәрәҗәдә була. Шуны чистартырга кирәк. Зикр белән шөгыльләнегез. Аллаһ Тәгаләне еш искә алыгыз. Үзегезгә файдалы, бер-берегезгә файда китерә торган сүзләр сөйләгез ди. Уен кеше көлдерә торган, кәеф сафа кура торган бер сүзләр белән мәшгуль булмагыз, вакытыгызны үткәреп утырмагыз ди. Анысы да бар бит. Бер кеше бөтен кешеләр алдына чыгып, бер көлдерә торган сүзне көлдерү өчен бер гыйбрәт буларак түгел, үрнәк буларак түгел, ниндидер бер гыйбрәт, ниндидер бер насихат юлыннан түгел, бары тик көлдерү өчен чыга. Кеше үзенә бер игътибар алыр өчен. Бер кеше көлдереп, халыкны көлдерде исә, шунда күпме кеше көлде, шуның кадәр гөнаһсы монарга кайтты. Калбын үтерде ди шушы сүз белән ди. Яны алардан да сак булырга кирәк. Ни өчен? Кешене чөнки Аллаһ Тәгаләдән җирагайта торган нәрсә. Һәм гомумән Аллаһ Тәгаләдән җирагайта торган бөтен сүзләрдән сакланыгыз ди. Сак булыгыз. Ин kunta mu'minan falyatakallem aw la tasmut дигән хадисне Пәйгамбәрбез саллаллаһу безгә нык әйттереп әйтә. Әгәр хакыйкый мөмин булсаң, сөйлә, ләкин иң хәерлесе дәшмәү. Иң хәерлесе адәм баласына күп вакытта телен тыеп калу. Без бит инде өйрәтергә дә яратабыз. Нәрсәдер әз генә ниндидер кадәр тегеннән моннан мәгълүмат алганбыз да, кешене ниндидер бер дәрестә бирергә яратабыз. Бик каты вагызларга яратабыз. Төрле фатвалар бирергә яратабыз. Бактың исә һәр ялгыш бер сүз сөйләрсең дә, кеше адашып китәр дә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу әйтә, Коръәндә һәм хадистә булмаган бер сүзне Коръәндә һәм хадистә бар дип син сөйләсәң, ләкин ул юк, анда син үзеңә җәһәннәмдә уттан урындык әзерләдең. Бүгенге көндә менә тагын шуны әйтергә кирәк. Бик кызу башлар бар, ниндидер шушындый токым китә башлады. Тегеннән моннан ишеткән, интернеттан күргән, моннан күргән кешегә фатва бирә торган гадәтләре бар. Әгәр дә син шуны адаштырсаң, Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең Коръән аяты бар. Адашучыга да, адаштыручыга да икеләтә газап, зыгфәйни дип килә. Я Раббым, ул мине ияртеп адаштырды ди. Анарга ике газапны бирәле ди. Тегесе әйтерде, минем сүзгә нишәп кулак салдың. Анда шушынарга җаваплы кешеләр бар иде, нишәп миңа иярдең? Җаваплы кешегә иярергә кирәк иде, җавап бирә торган кешегә. Мин сине ияртмәдем дип әйтерде. Адаштырмадым дип әйтерде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә, сиңа да икеләтә газап, сиңа да икеләтә газап ди.
Şuna göre bu meselede de sak bulurga gerek. Bugün günde teki uraza meselesinde bulsun, başka meselesinde bulsun. Bir köp fetva berige aşkın ışık kişiler var. Onun özünün vazifalangan kişiler var. Qabatlab aytabizin müftiler, qazilar, imamlar şu meselege yönelgen. Şuna göre halk bir kütüşüsüz bulalmay. Kütüşüsüz bulalmay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte kullukum ra'in ve kullukum mesulun ala ragatihi. Yani her birigizde kütüşü, her birigizning özünüzün kütüğünüzge mesul, cevaplı. Gayle başı gaylesine cevaplı. İmam mahallesine cevaplı. Hem başkaları şuşlay cevaplı. İl başı özünün iline cevaplı. Onlardan sırala. Lakin indi adaştırışçılarga ikilete gazaptı. Şuna göre türlü fetvalar meselesine kilgende de, türlü söz söylегенде de, gaybetten saklanırga gerek. Bizim bir hayırlı bir fırsat var Ramazan. Gaybet söylemezke. Lakin şedap olmay. Gaybet söylendirile. Gaybetke kirip gitti. En hayırlı vakit gerekmegen keyif safa, gerekmegen mezek söylemezke bir bulgan vakit. Yok, dağını alıp kirip gitti. En hayırlı vakit kızmaska, sögünmeske Ramazan. Yok, aşığı yaman degen gibi azgina bir nerse bulsa da kızıp gitek kişi sögüne elle nerseler aytıp taşlay. Şonarga tüzerge bir fırsat berdi. Şeytan da yok bizning özümüzning nefsimiz ana şeytanlarning bağlap koydu da Allah subhanahu teala nefsigizni har tekşirigiz degan siman. Orada da özümüzning nefsimizni qaraymiz. Nefsimiz de bizning şeytandan da artıqroq bulgan ekan, terbiyelengen. Çünkü şuşlay terbiyeliyiz, rızık, kalorini, turmuşumuz, işimiz jingil hazır, iliki kebekdeki kul bilen işlemiyiz. Avtomatik bütün nesede, bütün baratırgan yerlerimizge jayı jirmeybiz maşinada. Şuna göre ağrımıyız, şuna göre kişimiz kuvvetli, başımız işlemi, baş bilen kitap okumayız hazır. Kişi bilen nedir bir fikirleşip diyen düşünce bitti. Şuna göre kişinin aşı da kuvvet var, işi yok, kuvvet güçlü, hem kaya var berligi. Şeytanın tuzağına ilege de hem buzuklukka gite. Şunlardan saklanır için Allah subhanahu teala şunlardan terbiyelenegiz degan sımak bizge Ramazan'ı verdi. Şu Ramazan'ın münakar ikinci 10 gününe girdik. Allah'ına rahmeti, mağfiret günlerine ya Rabbim diyoruz. Allahumma inneke gafun tuhibbul gafve fa'fu ganni degan şu duanı Ümmi Gayşe'ge, anabız Gayşe'ge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretken şu duanı bir toktavsız qabatlap yürege teyiş bulabız. Allahumma inneke gafun tuhibbul gafve fa'fu ganni. Rabbim sen gafu itüşisin. Özünün kullarını gafu iterge yaratasın sen. Ya Rabbim benim günahlarımı gafu etip Allah Teala'ya dua kılabız. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allah